This program is powered by Mayol app. Mayam Mukrum Zare Don Virus Impact News Nay Raj Nongthombam Manung Hutna Hari but 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Lokcheri. Matang Chehi Ngasi the Giti Tha Ani Makai Ahum Pazal Laktrab Nehabatari Mikal se Assembly Mikal se Lakador Bani Maramaduna Lagliba January ki first week Asida Soidana election ki notification su Isia ki Maketi ki Tholpa Yabi film lere Adun election ki Mikal Yoiba campaigning Mikal Yoiba political conference Mayam Yamkana Chathaba Honor timing ni aduga notification to matung dadi amuk hena akan mamong da sanction na ba hor kador ni hujik chum akan mamong da sangsali si adu ba sangsali ba election ki campaign conference asida ngangna riba wapum sing hai tare tonga tonga political parties sing na maga chamina ba natraga opposition da leiba parties sing gi damakta ngangna riba wapum sing asi election maya gi di hunaba hai basi di soidrabani hunaba dasida hunaba sida su ko hujik ko coalition government hai tar hujik leiba coalition government asigi coalition partner oriba masel phau basu Huna belepak taba not only ngasigi election lai basigi khakta natana mamangda leikhiba adum laba maraki mikhalna chingda su adamak kogi coalition partner manung da phau bakhana bagi haikadra election da launa khona bagi waham takre iban marama faction toru bagi wapum phau rajya sabha mikhal gi matam da su adamak thengna khebal leire haba tare mar matar laiba political scenario sida mana claim mayam tonari congress ki maike de su makogi Secy Nipugi Matakta Pangani have you upon BJP Nipugi Matakta Nifumagi plus Paubahari, Adu NPP market Gusu, single largest party, we're going to have you wapum layat, single largest party, we're going to have you wapum laktargadi. Nobody is going to get absolute majority or clear majority. Kanamtana magic number yok dabagi film giwapam hobalai. Aduna sigi situation asida, Aduga Mayam the Su Masigi vibe amalang notion amalang naba horeta political party matana. Absolute natraga clear majority phang basi wadong wali therefore coalition government soidan laktom wali habagi wapum se myam loi unare political parties sing nasu madu soidan feel torongani have wapum dilai but nobody is going for pre-poll alliance habatar mikhal gi mamang da political party ama natraga ani natraga ani dagi henbasing punjan naraga fight to minasi share to minasi habagi apun bagi alliance bagi mong udri but mikhal haidu matung sida hang assembly gi phim laktok targadi kanamtana absolute majority phangta targadi soidana post poll alliance Lakpadi yari have tare madu di soidrone adu karigeta makta pre-poll alliance le tribunal karigeta makta post poll alliance Manipur da yamna pamna na chat panatraga masin obvious alliance am wherever no have gi matang se da have tare natraga pre post ki mathau sungda taroi soidana absolute majority clear majority lakani have gi wafum su lener me ai hire be entire alliance kin clear majority ki matang asida lali be mikhal siga mari na khana nenu dang tang se impact news ki Manung hune ki tharamda physical discussion to win election labor joining us tonight on Manung Hutna Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki spokesperson Ningombam Bupenda Meitei ni amta da Bupenda Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us BJP Manipur Pradesh ki spokesperson Pramodini Devi ni Oja Pramodini Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us National People's Party Manipur State Unit ki General Secretary Organization and also Khetrigao Assembly Constituency ki mere soibiri ba NPP ki Sheikh Noorul Hassan ni Oja Noorul Busut Nokcheri. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan base Oja Noorul dege dumag lakchari Oja NPP ga BJP ka hoje coalition partner ne habatare NPF so partner sig sir mani and others independent MLA sing habatare adubu NPP ga BJP anis ge marakta hanasu Rajya Sabha gi mikhal ge matam dasu aduga Maru na kogi maraki mikhala tar by election ki matam dasu ani si yam kana mungna bagi mamita gi habitar even Rajya Sabha mikhal ki matam dadi thado ma Congress ka partner oini habagi step how low rabani adana hoji mo mikhal akan se yam kana hunna ba BJP ke Congress ani ki marsi yam BJP not Congress BJP and NPP coalition partner ani si ki marsi da yam na enmity lebagi animosity lebagi Yanada bagi pamna da bagi mong da yam kana hunnarak bagi mami su tari habitar even kogi chief minister ma saman ga hai ki basi Manipur ki problem si Shillong da salaga solve tawdong na te si Delhi da jaga tawne Delhi da ki mi kauraga Manipur ki problem si solve tawdong da ne habagi indirect koi dom thar ga chaibi wapum na chingo mayam legre similarly NPP ki maike ki su aduma akan ba wapum sing BJP da dom phongdu yi hai tare aduna adu mu NPP ne huji hairi sina
कनामतना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगोय हाबगी मोंगदा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से एनपीपी न सोयदन ओइगनी एंड लाखद्रब मथंगी गवर्नमेंट याम चावबा रोल अमा लौगनी हाबगी वाफम से लाबनिना स्वाइसिदा पोस्ट पोल अलायंस ngairage leibigi wa oidori bra why not pre poll alliance adi BJP ka adu yamna yanada target karigi damakta coalition partner oibiribna hojiksu araga han oru targasu mathang dadi oiroge su yamna headache pudi sok pudi therefore akoi kanagomba amaga hojikda hona pre poll alliance organize habigi step na chingba lobidriba karigi no habasin kamai thamini koigi han mokudang effective amadi effective bu ikai komna butsari amadi panelist ani bu soina haraukte amna upsari ngasigi asgumlaba discussion se daina thamamodaba wafam de national people's party gi oina khoi national president masana manipur da election gi damakta ahan ba lakpa mifam da so mahangna ahan ba press kai unaba da su phongdok piram me amade state ke senior leaders ma kaina su phongdok pikre khoi pre poll alliance tawroi pre poll alliance tawroi dabagi maram kari gi nar ge example in aizer of the khoi independent national political party ma khangni khoi kanagumba atopa ama fobaga ngasi foba pre poll alliance tawroi election thengna khibagi history leite ani suba mana lakadoba mikhal se taraga ni thorak suba manipur vidhan sabha mikhal se khoi yamna lumna amadi yamna luba yamna crucial oina uzabadum loba mikhal ma khangni ana khoina manipur da leiriba apunba kendra humpu asigi manung dagi yamdrabada khoi 40 seat tagi tadana khoi gi mirep sing thadokane tawbata boy khoi na khoi gi mirep sing khanba matamda one assembly constituency dagi intending candidate amadagi hanai khoi choose tawde hairiba se khoi internal amadi external survey report based over amadi khoi gi observation haijabata re overall hairiba candidate se gi magi winnability percentage ke amuk lei haibana chingba sing se fazana yengaba matungda maram de manipur da mikhal haiba se 80% personality based ne aduga 20% political party ki influence ne ana maram warga lakadaba mikhal se dai khoi pre poll maram being an independent national political party which has a regional outlook ana maram warga khoi pre poll alliance to da bida lakleba mikhal se independently atopa ama phobagi political party ama phobaga alliance tawraga pre poll alliance tawraga khoi election thengnaroi loina na election and the mikhal se dai khoi positive campaigning that just only issue based have the issue the based over the development the focus to wadum ba makhan gi mityeng mang da thamaga khoi election campaign to ho kre khoina atopa political party or intending candidate ama ho target to bo leijade to bo tabo clarification p bai be se election campaign da kanagum na counter hanjan to ko tar ga di counter do khoina clarification p ho dra ga di public ki psychology da chumabo ena satki bosu yai man aran wase tarara hanjan yamna confidently haira ga di chumabo ena ninga an hairi ba potu adu hairi ba amse congress tagi opposition party tagi nate coalition partner tagi BJP tagi harak pani ha tare adu hujik so habi ki bata pre poll alliance to roi habi wahum si ko national president Conrad Sangma masa manu so hair me but at the same time single largest parties who workani hairi NPP na aduga lakadrib anu government su major yam chawba responsibility ma parties in lor kani so hairi it means kanagum amaga coalition partner oidari probably BJP ki su orpu yai congress ka su orpu ya ani mak to open targa thaduk pagi mami tari hai tar pre poll tawro habni na therefore NPP se opportunistic oiba party oidoro bra haidi mikhal haido matung da opportunity phangada ba party amaga alliance haidi madu team up tawraga government se madu pambagi wa oidori sin adu natte habidi interpretation do yamna ona na chat khare ekhoi ge haide lakleba mikhal se issue da based tawge khoi mikhal sumsoi choin thengna gani amade thengna na bo khoi preparation tawraga hojik hourabane ana lakleba mikhal se da political party loina ma claim tawbadi yai khoi su majority fangani amasu majority fangani haibana figures facts and figures khara mang da thamaga tawbatabu harsh reality the ground the kumakpa kanda leiri se manipur da handa ki mikhal se da khoi political party ama fobuna majority phangoi haibadi definitely post poll alliance ki government lakpe yabagi probability aduki matik wangne lakani haiba mak tinachade tawbatabu lakpagi probability se aduki matik wangne hairiba mikuba the national people's party definitely a single largest political oina emerge tawraga semgada sarkar adu NPP na lit tawgani haiba wafam sine tawbatabu ngasai opportunist oibagi wafam duma da khoi da leite state ki interest ta khoi issues ma kai adu address tawba ngamgadoba adugum laba
political parties sing aduga matam aduga ekoi national president amade state ke seniors leaders makina lawrokpa time situation and circumstances the best toraga manam de 1990s tagi horogi Indian politics the coalition gi politics haurakre ana coalition se particular haibadi hana tawgani haibasi people alliance ki ofam se anuba kayama khagni phenomenon ama khagni ana lerem se independently election thengna bang haktani likewise ekoi being a national political party lagliba mikhal se ekoi pre poll alliance tawroi ekoi independently election thengna gani issue the best tawgani mai paga aba matung da sarkar semga dorsi NPP yaudna de any political party let they claim anything else okay tawbatabu semga dor sarkar se NPP yaudna sarkar sembade ngamoya tawbata ekoi gi issues makai do address tawba ngamga doba adu ekoi gi prime focus hoigani okay NPP yaudragadi any political party matana government semba ngambagi situation oiroi habagi wahmni thambir se matang se oza Pramodini lakcha BJP की मार्केट एक क्लियर स्टैंड नहीं हो सकता है रिसी कारण आप तक पार्टनर है दी प्री पोल अलायंस तौरो है बस मतलब क्लियर हो रहे कहनो दा BJP मथन के लेंगा आम सेम पामे है बस हंजन हंजन तोान फोरम सिंह दा इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ना हाइजो के वाफम ने BJP की कोई MLA मैम कहन भी रहो मसिंग सुना कोई एब्सोल्यूट मैजिक नंबर 31 के मतलब 45 की मतलब कहन भी रहो मणिपुर से सना लेबा ऑन्थो के है भी वाफम भाव क्लेम तौरी बनी देयरफॉर प्री पोल अलायंस की वाफम से BJP तो हुजे के उन सुंगले लेरम दौदी मान दिए तो बट पोस्ट पोल अलायंस से लागतो माली करीगुंबा नंबर हारिबा मैजिक नंबर से योरत टारगदी देयरफॉर अदु इतारगो से याम कन्ना पार्टनर मक्ति ओमिनरगा कोalition गवर्नमेंट से के पार्टनर ते ओमिनरीबा NPP दा होय इलेक्शन ओइबगी हुन्नबदी ओरमबदी आय प्री पोल अलायंस नतबनीना शेयरिंग तौदबनीना वोट का दया दबगी अदुना BJP का NPP का सु याम चाव अमगा कोई पॉलिटिकल राइवल अमगी मोंगदा तुम वांगांग ना बाय बतारे सिसु ngang ba du bo hayeng kona si loigram matung da kenda thoke da bu mong da post poll alliance amuk tor kadri besene kari gomba kana gomba amatana clear majority phangda targadi including BJP keno da NPP ki matung inasu NPP yaudana kana gomba party amatana lengak sempang ngambagi phibam ude have hum thambiri kamai thamni uza Pramodini Tagachene impact TV yang kuina kaina rubagi matung dai koi amuk an pun besiam nungai je yes adu balingsin biri ba oja ibu andi maktu su aina kai kona bu je koi gi di target si koi na 40 plus bu hai re 40 plus hai bani na pre poll gi koi gi masida alliance ki wafam ma sung lai ra roi koi da di lai ra roi adige koi gi target si lai ra bani na 40 plus hai 40 dei helak pa ya ba hai bani valley the 30 31 32 maybe ai koi masi lak pa ya hai nei koi ho na jeri ko adige mu koi na ching da koi gi yamdra bada taradi lakadra haibagi pol ama se koi tharmi taradi helap su yai the belly the khara ama ni helap asi su yai aduna nga sai gi koi na 40 plus ki pot si lak taraga di pre su post su animak ta suk taw taw roi okay koi gi di pre su post su animak ta suk taw taw roi aduga hoi kari gumbada koi na tawriba mission koi gi target asina laibak thidana hantarak lagadi madu maybe koi gi situation do madu change tawrpadi yai adu hujimaki oina di koi da leite aduga issue da koi na based tawba politics di masana issue is di generally loina maktani congress da suni aduga NPP da suni BJP da suni asigi de koi na huji mayam do aina phai koi na phai adu hana haiba mayam do di yam haina rani haiba gi di adu huji chatminari ba si ai koi ga NPP ga chatminari mapan da su mi na makoi ga loinari adum haiba party ani si khuchamnari haiba adum manung da su masi kaya di manung da nung si na ba si khara wat na bara khalli mapan thong da su adum oji su hunari aduga chatti chatminare loi bhaudi sum chatminare nupi phataba khoi khaina ya da sum leibado do mai na khoi si khara di leibra khanjare kharaga di watli prem che kharaga di wanari nupi phataba ki kaina ya da hai nupi phatri si BJP oidori bra NPP oidori bra nupi phataba hai badi khoi gi oji ta sida di NPP tarani ye NPP masana tarani ye khoi khaina ba su anga da bado adu oi leira ne ba simadi aduga ta seng nai khoi na ani si chatminari adu tasengbagi di laiba ke interest ta yenga si hairaga di miyam gi damak ta lai bani governance sai che gi sarkar ai che ko adu sarkar ama laiba haiba si dan si jana na laigadam ni manung si da pukchen si phatna da ba kana no BJP dara NPP dara khara pukchen cheng da ba si khara laiba gi mami di damak tare aduna ni sai gi hunna rai ba launa rai ba hogi ba lok sabha da ga si phong na dum khom khre da na khoi gi
cái nói na BJP chặt mình nari badu hudok thanam laga i phong na dum adu dum khangi ba vi phadab du khang dum pan khang mai khangi ba ko khangi ba ale ma sigi pot se hoi uji NPP na lake na la bada tara dagi khara ka hel kadra ko aduna masina heng ai khoi jina 40 plus lak ta rai di masana soidana dum yauje ge na haira kada bani state dum ai thamjaram ge khoi yauje ge khoi yaung na tawina si haugi da su tawi ga se soi haira ani aduga ai khoi na if ai khoi gi 40 plus sina target sina ngamba tara ga di kedong da khoi ngasai gi sana leba on thoke na lawi hip do chief minister na adu dum onjara ani khoi gi ai si thamningi okay kanam ta ka partner or 40 si helaga di adu magic number 31 si yong am da targa di help sel yang tu na tari NPF OBI Naga People's Front OBI hujik sabi na riba partner na targa NPP OBI National People's Party adu asuk yam na nung sinatra ba kaina ba pa ba political party du ko amuk alliance tok targa di leba ki damakta khan ba party ne na kamai hai du no adu di hai di isagi khanja ba khoi na lenga sem de ya di hai na khanja ba party ori dobra sine isa masagi to self center oi ba ego centric oi ba party ori dobra sine nate adu oi taraga di ngasai gi amtang di magi sai gi purification am di la handare tana sengdok tra di krai yara dage mangop du sengdok ta di chaptok ta di yaro hai ri ba adana adu gi matam da su soidana wasak barei tong na rakani okay tam condition soina tarokani tarai roi si poche tarai ro oi ba ko aduna adu gi matam da laibak thidana asai gi 30 plus si sorry 40 plus ye khoi na ka hraba ma thoidok na problem si leira roi adi laibak thidana madu khoi gi target si ngamdre khallaga di soidana madu di post alliance ki group tu di dum thina rakhini khara di thina okay post alliance means opportunistic move any political party adi masagi majority laktra bani na lenga sem da ya de hadna mai magi sacrifice tong lok prahai gadra mai magi position farakata ba mami du utar gadi lenga sem basidlo yaunar ke haiduni but hauji ko nati BJP na ab ki bar 40 par ni phu hengani hedna hairi adu ngasi ngasi ki latest oina sambit patra ma samang hai ki basi national spokesperson BJP 45 yogani habi wahum phongdoi duga koi gi oja Pramodini habi matung su NPP ki se yam of the tara plus 40 50 le re Congress NPF ki sing diam phajana position phajari hai batare hojing mari ne kari se mamang su mari dum kai hojik su mari nra madu he na ka bi abu otokpuleri di korong thang Congress ki MLA se hoi NPF ta yaur ne habi pau phagul abni na Congress ki position se Congress ki hana leram ba winnable oi bi aba sitting hoi MLA sing loi chongthong jakramni na hojik asun yang khai hendo khre NPF ki mari mal utor ya khai ma jakre Congress manga danga haudori bra therefore Congress na quite need of the hour for Congress is pre-poll alliance pre-poll alliance the hudra gadi Congress pum se amna lugaduri bra Congress amadi magi manaba political party singe lenga lak pasing amroi dro habi wafum laktore Congress ko mai kari wafum thambining Bupenda ngasi Bharat ta 2022 sida lakadar election se state ta Uttar Pradesh ta Congress ki MLA yaudana anak lakadori ba non BJP ki sarkar semangamoy Uttarakhand da su BJP ki sarkar leiraroi Punjab ta di BJP ki MLA thi bada ware Goa da su BJP ki sarkar laroi Goa da Congress yaudana anova sarkar semangamaroi hairiba state sing sida Congress yaudana anova sarkar amta semaroi ba maramaduna Manipur da su 2022 sida Congress yaudana Congress ki sarkar natraga coalition bu oigera Congress haiba party se yaudana sarkar suksem semoi karigino haiba matam sida yengbiyo alliance ama tauren khalasi alliance to khwaidagi maru oigado isi mayam na yaba unanimous leader dune so the question is who will be the chief minister of that alliance hajik laiba alliance sidi maming pandaba maming thonaba alliance neba at the same time maming thondri se karigino haiba the common minimum program laitaba ni na coalition partners se amaga moi the trust thamnaraktabda na Lok Sabha ki election do oiro any election do oiro issue basis to oiro madu differences lak bhai bisidi it is quite natural ne adunga si akoina Congress na masi pre-poll alliance ki matang the left parties CPI CPM ga akoi discussion adum tauri ado at a higher level da Delhi da aduga at the same time maram de akoi ki di like-minded parties mayam ama laiba Congress party ki na like-minded parties hairabida secularism da thajaba amasung liberal democracy da thajaba
at the same time ngasi aikoina fight tawjagdori basi Manipur ki praja gi interest ne Meitei gi interest Naga gi interest Kuki gi interest Pangal singi interest amasung indigenous people singi interest ne aduna masigi issues mayam asida support tawminagadaba natraga masida saminaba yaba political parties mayam ama leramba yaiba madu loinabo aikoi anytime anywhere akoi discussion tauba talk tauba saminana bidamukta Manipur gidamukta di aikoi loinabok saminabada kashukta akaiba leiteba maramdi aikoi ki aim di karino haiba matam sida Bharat ki संविधान bu thugaina bu honariba BJP करमाइना तौरगा सरकार सेम की अखोगी गवर्नर की राज भवन सिजिनरगा सरकार सेम खिबा एट द सेम टाइम इंडिजिनियस पीपल वो नुंसीजब सारगा ILP दी पिरक्पा अदुगा ILP की बेस ईयर थममदबा ILP सी की लीगल प्रोटेक्शन लेरमदबा ngasi मैटे अखोजी ST फंगदना लेरिबा अदुबो सोमददी ngasi यंगबियो अखोगी कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर अनि श्रीमती इंदिरा गांधी अमसुंग डॉक्टर मनमोहन सिंह ना मैटे एसटी की दमकता मखोइने पिरंब एश्योरेंस एट द सेम टाइम ngasi अखोई कांग्रेस ना बॉर्डर की दमकती इशू मयाम थांगलकपा अदुगो कांग्रेस पार्टी ना ड्रग की मतांगदा ngasi मणिपुर पुंब मणिपुर की यूथ सिंह तुमना चाखन गदोरिब ड्रग की इशू की मतांगदा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री दुम हाइबियाई NDPS की स्पेशल जज की जजमेंट अमदा चीफ मिनिस्टर एंड DGP ऑफ मणिपुर से मेंशन तौरिबनेबा अदो हजि मोइ लौथोकनबा कशुम तौदे अदुगा दुगी जजमेंट दुगी मायोक्ता हाई कोर्ट अपील चलो हाइबुक्ता हजि बुक चत्तेबा सीनेबा अखोगी वार अगेंस्ट ड्रग से हजि लेइबा गवर्नमेंट अमसुंग या मरोइने BJP की मखोगी अप्रोच है अदुना मसी पुनमक्सी गी मायोक्ता सन्नगिदमक्ता ngasi कांग्रेस ना ड्रग की मायोक्ता कांग्रेस ना नहासिंगिदमक एम्प्लॉयमेंट ngasi बबुदा मणिपुर सिदा BJP सरकार से लापदगी MPSC ने सिविल सर्विसेज एग्जाम लौखिद्रेबा एट द सेम टाइम ngasi थबक खंजनबगिदमक्ता तौरंबसिंगदो गवर्नमेंट से की कैबिनेट डिसीजन अमना करी हाइडी हाइबा मतम सिदा permanent recruitment amta leiroi group A B C and D post khudima contractual basis loina ba khalani haiba sigum makhal ki contractualization ki thabak sina kari da holi corruption hingat haleba kari da bakta ngasi Manipur da subordinate services akoi ki board leiroi dum marum kari kino ba group C and D ki thabak khudima ki department amalo moi mantri loning lo ba aduga notification thokpa matam dana mantri du ki additional chief secretary aduga mantri du ki concerned deputy secretary khangna ba even department of personnel amasung finance book to copy to yorum daba order khutok mayam ma koi ngasi thengnare maram du ngasi thabak changraga joining order lakte moi chahi ani thabuk ta hondre ahum thabuk ta hondre hairoga back date tholaga maduda anoi adudi tolo phangdore haiba at the same time tolo phangdaba mayam ama permanent recruitment mayam ama leiraba thabak khangraba mayam su pensioner mayam ngasi pension phangde badagi oja sing 7 pay commission phangdabagi the question is BJP सरकार लाए मोदी सु सेंटर दे लई BJP सरकार सेंटर दे मणिपुर दे सु BJP सरकार लाए करीब नुंगाइबा फंगिगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अमत लागती एम्स अमत लागती IIT अमत लागती हजी अखोइना पामिसे रिम से एम्स कन्वर्ट तौ हाइबा नती को NIT मणिपुर से अखोइगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कन्वर्ट तौ हाइबा नती कन्वर्जन की वारी मतोक सेबा अनौब फ्रेश ओइना एम्स अनौब फ्रेश ओइना IIT अनौब फ्रेश ओइना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अनौब फ्रेश ओइना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस Institute of National Importance amata leiteba various Manipur dagi for name sake pu haibi yai decoration ki damakta Minister of State External Affairs khale education khale External Affairs akhoi gi Lok Sabha gi kagrabadu ngasi Manipur ki border ki matang tumine lei Manipur ki border issue se Bharat ki international issue ne hai BJP na kauthok pi Meitei sing sina AST phangdra ka ngasi akhoi gi tu yengbiu 2022 ki election se Manipur prajana phajana bhap tabiu मसीदा कई गुमा ताबी हौद्रबा 2026-27 दने अखोई फने यामना वानी मरमदी ट्रेन लाक्सलनी ट्रांस एशियन हाईवे ऑपरेशनल ओइरानी सोमदन मैतै ने ST फंगौररोय अदुगा अखोई के सरकार असिना सेंटर का समिन सेंटर दुना अखोइना ngang अखोई दम का ताबी रदी भबा हजु की ताबी दे येंगसु येंगबी दे कांग्रेस के मतम न तौरंबा नेशनल अखोई की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दो हजु फु खरगा ताव ऑपरेशन ओइ दे खंगदेब अदु मसी मयाम दे येंगागा अखोई की दी कांग्रेस सुखसोई सोइदना लाकनी कांग्रेस की सरकार होइगेरा कोलिशन होइगेरा अखोई तसेंग यामना सीरियसली अखोई हजिक वर्क तौरी करिगिनु हाइबा मतम सिदा अखोई नंबर दा अदु कानी अदा कानी हाइबदि दैट इज फॉर द फ्यूचर टू डिसाइड अखोई की सीरियसनेस से अखोई दी टीम दा मणिपुर की दमक खलगा अखोई ngasi भोगदा
aduna CM oini aduna prime minister oini haide ba congress party di BJP ki di prime ministerial candidate chief ministerial candidate thangro pa madugu party ne ba adu ngasi maksu mayam yengbiu sitting BJP ki chief minister ama lei na BJP ki फजग्रे पीपल CM हाइरिबसे चीफ मिनिस्टर BJP की CM कैंडिडेट ने लाथोक ngam मसीना हाइबगी आथ्रदी हजक लेरिबा BJP की पार्टी से मखोई की पार्टी की BJP की चीफ मिनिस्टर बुक थाजब फंग ngam BJP की पार्टी अमा ओइना मखोई की BJP की चीफ मिनिस्टर सिदा बुक थाजब ngam पार्टी सिना करमाइन तौदना मणिपुर की प्रजा थाजर कदोइनोबा मधुकी दमक्तनी कांग्रेस अमसुंग लाइक माइंडेड पार्टी एनी पार्टी ओबिआई NPP ओबिआई NPF ओबिआई एनी पार्टी ओबिआई मणिपुर कनेक्ट दमक्ता आइखोय सिगुम कम्युनल फोर्सेस सिगुम सेकुलरिज्म द थाजदबा सो व्हाई नॉट प्रीपोल अलायंस करगी दमक्ता कांग्रेस ना तौरोइदुन सिन केनो तो कांग्रेस तक मया भुजि उरी से मास एक्सोडस ऑफ MLAs मयामा एंड प्रोमिनेंट लीडर्स मयामा कोई कांग्रेस तक लोय चट खरे है तारा तो पार्टी सिंदा कांग्रेस ता हैंडफुल of leaders katanga hore adu itaragadi koi fight to wabs katang luduni therefore pre-poll alliance ma mathok ta dabra sin no akoi gi aim di mathang da congress yauba sarkar am purakpa congress ki sarkar natraga coalition whatever it may be but BJP सिने सरकार पहले रोइबा मरमदी BJP हाइबसे लागपदगी ngasi sahi mari makha sirai khoi manipur se am ware okay adana BJP simadi khoi sarkar pahendana gi damakta ai khoi bharat pumbada ngasi hauriba lan manipur su hauriba lan se masi manipur praja gi damakta ni bharat ki praja gi damakta ne natraga BJP sina yengbiu mayam kari daw mayam lo khang khoi gi wahi gi lan na chin gi lan na di mikhal mai pak pa yaroi मरमदुना मदुगी स्ट्रैटेजिक कोई स्ट्रैटेजी खरा लेभम थोकरसनि मिखल के दमकता देयरफॉर कांग्रेस के माइके दिसु कोई मराल सीबा अरानबा पुथोकपा मदु खक्तना यारोइदुनि मरमदुना सिदा कोई स्ट्रैटेजिक ओइबा प्लानिंग खरा तौद तारगदी हाइरिबा BJP बु माइथिबा पीबा पांबगी गोलदो कांग्रेस की ओइना फंगबा ngamdaba yai phangya तारगदी अपुनबा यूनाइटेड एफर्ट अमा मदुगी दमता प्रीपोल अलायंस मथक ताब्रसिनि अदुबु प्रीपोल से कनाम तो मणिपुर ददी प्रीपोल अलायंस तो मिखल के ममांगदा पार्टी अनि नत्र अहम समिन बसे पामदबगी ममी ताय केनो द अल्टीमेटली मिखल हाइदो मतुंग सिदा माई मागी पोजीशन यंगनरगा पोस्ट पोल हाबत मिखल हाइदो मतुंगी अलायंस तो हेना पामबगी ममी अम तारी लोइना मग हाइब तारे 40 है नहीं क्लेम तौ तारगसु करिमो फंगत तारगदी पोस्ट पोल अलायंस सिना ख्वाइदगी फबा लंबी अम ओइने ना खाली करिगी दमक तो पोस्ट पोल अलायंस सिना ख्वाइदगी फबा लंबी अम ओइने ना NPP सु BJP सु कांग्रेस लोइ उबगम तवी अदुबो आइखोगी पार्टी से याउद्रगदी लेंगाक सेमबसी ओइथोय हाबगी क्लेम अमसु अदुम दि याउरि हाइतारे अदु याउ तारगदी प्री पोल तौबता करिगी दमक त किरिबनो हंगोइरिबनो करिगी दमक त प्री पोल तौरगा पुन्ना फाइट तौमिनबा यादबरा केनो द BJP and NPP clearly for the last many years how ki bahi mari khai sida khoi seng na ure ani je laimina bai wani sunu nungsin adre se adu itar de clearly karige damakta koi atopa party amaga prepol tawdribano even post poll toro phawbada post poll la khoi BJP ga sungtok toro na haiba ngamdribano ai khoi na semaka da balangak tu da acha overall am lawni dang hairi base gari no why NPP is so kaitare concerned about post poll alliance ke damta yam positive oiveri ba kari no aduga BJP ga warga so adum post poll alliance to goduri pra hojik chaminari ba coalition government part 1 zida lesson mayam am tabidri bra madu repeat to wiba pambi bra in the next government kamai thamini Noorul hojik lagle batara ga nithoirak suba manipur vidhan sabha gi national people's party gi stand yamna clear ne अखोई रीजनलिज्म द आउटलुक लेबा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी प्री-पोल अलायंस तौररोय हाइबमसिदि क्लियर नि स्टैंड राइट थेंगनगदर से इशू बेस्ड ने समनारकान द स्टेट के रेवेन्यू से 7% दगी हेंगतपा ngamdana ngasi फबो लेहोबना मरम ओइरगा स्टेट के मैक्सिमम फाइनेंशियल सपोर्ट से कोई दिल्ली द पालिबा सरकार द डिपेंड तवे अमदे अतो अतो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंग द डिपेंड तवे मसी करिगिनो हरगदे पॉलिटिकल डिसीजन लौबंग ngam पॉलिटिकल डिसीजन लौबंग पॉलिटिकल विल लेबा मखक चंगे हाइरिबा डिसाइसिव लीडरशिप अदु नेशनल पीपल्स पार्टी द ले लिविंग एग्जांपल इन हाइरबा कांदे NPP ना लीड तोबा कोalition गवर्नमेंट से मेघालय द सरकार हेक सेम के बा विदिन 30 डेज द फास्ट पास से रिफिल तौकिया फास्ट 1958 लाइकवाइज अदुगी पॉलिटिकल विल द कारलेया अना अकोई डेफिनेटली इकोनॉमिक पॉलिसी सस्टेन तौगदोबा वायबल ओबा फिजिबल ओबा इकोनॉमिक पॉलिसी एमा सेमगा मणिपुर के स्टेट रेवेन्यू से 7% दगी एटलीस्ट 15 to 20% फोबा कमाइना कारकनी हाइबदो यागदो ngamgado it may take time
matam definitely khara changani ekta overnight kaisu yaroi tobo to hairi economic policy edugi makha the governance torok targadi it will have a huge impact for the future generation adagi ani su bamna ngasi unemployment gi issue achoba samasya ama khakne ngasi khoi manipur da leiri basi employment exchange da more than 8.5 lakhs enroll torga lay have that means more than 10 lakhs in unemployment gi problem face to re bani 30 lakhs population lay bai khoi gi rise sida ana maram warga youth sahi khuding gi target loraga ade 50,000 OIBI 25,000 OIBI or 1 lakh OIBI we are having a brainstorming session right now we will be coming out with our blueprints in the next maximum 20 days hairiba youth policy semagi implement toramba ahum subada yamna maru oirise khoigi schedule tribe ki status hills state amo onthokna nabagi damakta tampak ta leiriba yelho furup oina lehoriba Meitei amade Meitei pangan furup makhai se punna schedule tribe ki status fangalamba ibse khoigi yamna core issue ama khagni NPP ki adugi mathakta afaspa haibde akaknaba matamgi manungda state sidagi repeal to haibse khoigi yamna achouba amadi khoigi leaders in the national leader na amdi state ke senior leaders makaina famfam ke ada phungdokrabani youth conclave ki tawkibai matang da su December tang 10 da adu da su phungdok piramabani hairiba pot se khoi definitely khoi da adugi will hairiba makai se tawge haiba targade political decision loba ngamba makak changya Delhi centric political party oidaba makak changya haibde North Indian leaders makai gi yaka yenga decision loba ngaibudu adu dakar leitre state se gi issues makai se solve toram se within a limited time period ta haiba target the state se progress toram se ek is policy na Ministry of External Affairs ke amide tongan ministry singi combined policy amadi leire tawatabu hairiba ek is policy se da leire huge opportunities ai khoige rise sina ngasi fobo phangabrai de explore tobo phangabrai phangde just only theoretical in a layer masi to ge have target de khoi gi international gateway Southeast Asian ge gateway ni hairiba more gi trade and commerce ki get ase asita natana kasum da made fragile da hairiba direction ahum de khoi hangdok pa makak changya loin state ke political decision lobo ge have the Delhi centric adum lobo political party ke leaders singi yaka yeng da vida sha iromdom political decision lobo ngamba makak changi hairiba makai se mang da thamaga khoi mikhal se thengna ga duri bane amade aduge preparation nai khoi makai na tawjari base ana hairiba makai se na maram waraga single largest political party oigani maram de aina NPP na aina or akhoi National People's Party ke maikai dage most sincere ga ina thamjaning bade akhoi majority oigani or oiroi haiba wafam du nate ba akhoi na thami bade single largest political party hai base majority oikibasu ya Manipur ke praja makai da maram di both thataraga result laktri phobodi hangoi dori bana just presumption and assumption and claim and counter claim khaktana that's just part of the political campaigning strategy for every political party to batabu single largest political party werabai matungda kaigomba majority phanghauda sing thokpa targadi we will definitely play a major role to batabu aikoi ni issue makai let down toriba Manipur ki praja makai ki mamangda maramdi schedule tribe ki status phangalamba kanda hills district sing da leriba hanadagi schedule tribe orga leriba isinau sing na kifam thokte makoi ki special provision thamaga state se the reservation handagi mu chatna raiba se adamok protect or thamaga ikoi na haijabadi central opportunities makai the government ki opportunities makai the ikoi schedule tribe ki status to low ge haibana state the low roya makoi protection thamgana kifam thokte ani suba mana hairiba schedule tribe ki status se phangalamba kanda ikoi gi MLR am de LR ek se segi se solution phangana dual lane law oina ngasi leiriba jingda implement tawdriba tampak da implement tawri single lane law oina lehurana adu eba targade Manipur gi territorial boundary ngasi 29 square kilometer mang khebagi achoba samasya me khoi mang da targa leiri se praja ma khaina hojek ningphung hangnaba hangaiba wahang ase masigi pokhum pifam leitri se kari gano pale basaga mamangi sarkar da leitri se kari gano arge the political decision lobangam khidabagina ana khwaide darkar le se governance sama good governance sama administration afava administration ama thamam ga ba targe the decisive leadership ama darkar le okay decisive leader lai khidaba lengak sida partner when yaubiri ne haitare therefore the blame goes to BJP ki leaders in the blame just to represent exactly maram di same level sarkar se gi haurak pakanda common minimum program ama lekhide
ani subada cabinet coordination committee ngasi su leite aduga cabinet mifam ai base policy decision lofam oi gadobana ai kai sunata ba every department gi kai gumba macha am gi sum su gi sum cabinet ta puthoga leibe se that's a very pre ekhoi ge primitive style of governance na ana hujik atopa state makhai gi governance the cabinet phamba kanda hekta yeng se comparison to assam da su bjp lead government na assam atai loina tu ase man de khoi north east leva state ama khak or meghalaya or may it be mizoram high river state sing ki cabinet ki decision cabinet mi phamba kanda low river decision duga manipur ki cabinet phamba kanda low river decision duga huge difference over phangana loophole myam leigana high river makhai se kari gino aiba kanda khoi common minimum program ma leiramba taragadi NPP khatanate NPF so hujik makhoi independently pre poll alliance to election thengna gani chitranga dei tadana haidi high river makhai NPF NPP Trinamool Congress dei karakheba LJP dei karakheba independent dei karakheba makhai sena support torga same ge sarkar ne high river sarkar sena same ba matamda sarkar same di same khre to boto common minimum program amang ngasi forward thamde that means adai cabinet mifam phambagi decision lawba or any major important decision ama lawba base chief minister oiriba personal pairiba misaka dugi prerogative na adu hairiba mayam khoi for example common minimum program like ba alliance sigi maming phoba thon khidba adum laba alliance to amu future da repeat to mathau tarak taragadi madugi damakta NPP open torga lebibra sini post poll alliance ki damakta di tasengna this is not the right forum to answer your question. So what the right forum da madugi chapchava decision ekhoi national president of the state ke senior leaders makhaina in consultation with every stakeholder ekhoi da maklorakani ana post poll alliance ki matang sema hayeng kai gomba number of seat ki matung ina depend torokani to what ekhoi gi issues makhai se address toba amde coalition government hojik BJP lead government sida gagi chief minister sindok sinjin gi kem to khib loina khangna rabo wafam ne that's often secret तब हाइरिबा मखैदु करिगे लैखिबनो आइबसे मसाना सो स्टडी अम तफुम थोकप्रा आइबसेने अना इन हाइजनिंग बदि एखोय प्री पोल अलायंस तौरोय तब पोस्ट पोल अलायंस के डिसीजन अदो एखोय इशू द बेस तौरगा नेशनल प्रेसिडेंट अमदि एखोय के सीनियर स्टेट लीडर्स मखैना राइट फोरम द राइट सर्कमस्टेंसेस द राइट टाइम द मकलोगन ओके राइट टाइम द राइट फोरम द राइट leaders singna lawgadaba decision ni hojik onadi yam sungal le hetar mekhal pangtok trimna mekhal gi result outcome lab matung sidani lorok duriba post poll gi decision si alliance tawgadra toroidra karigumba kanamtana kugi clear majority se phangbang amda targeti post poll alliance ki damta mayam se chungjen raktuni adu issue da masi alliance sem goni habani issue da semaka durijala natraga mai magi convenience ha gadra masi semo bana phagani habda compromise oiba spirit torok targeti hanagi do hamu tarak targeti ahong base kara de lakna habi yam chawba nungnam lei nungnang base dane nungnang bala ai maram je kaino da everything is fair in love and war and also in politics haiba amal lebne politics so am ekta work pa ya bagi othok pa ya ba amal lerk pani na thajani ngai lerk ta bagi wapum lei aduna hojik asuga amna nungsinadre launari ba yanadri ba NPP and BJP amukka hanna partner workatra coalition gi हाइबगी वाहंगसी वर्क पे याय केनो द लीडर्स इन द डिसीजन लॉक तो इनी इशू बेस्ड ओनली हैवनी बट इशू द वर्क पे याय और तबे ऑन द नोब्रम तलब जके ब्रेक याम थोंजर के इंपैक्ट न्यूज़ में कानोले Notice ahan ba oina RBI na regulate toba amasung Ministry of Finance Department of Financial Services Government of India na Secy 2002 gi makada financial institution ama oina sakhang kraba Pradhan Mantri Awas Yojana Housing for All mission gi makada subsidized home loan pibda mangjil thariba Panthoibi Housing Finance Company Limited amadi masigi sister company singi Guwahati yauna branch tarahumdoi hangdokchare chahi tara-taret ki khongchata lakraba Panthoibi Housing Finance Company Limited tagi miyamna financial facility sing lawirana ba ningsingjari Panthoibi Housing Finance Company Limited and its sisters company Uripok Torambam Laikai. This program is powered by Mayol app.
Welcome back to the Manu Hunani 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manu Hunana ngasi khana jarmi basi Manipur gi lakadri batrain thu suba Manipur Legislative Assembly gi mikhal hariba mikhal asida hojiti hona miyam nadi any political party amatana clear majority habati magic number 31 si yobang amdong mande aduna chungshin napa coalition government ama laktong mali habagi wapum si akang he miyam su aduga miyam du su masi gi notion si loi lai political party da su probably lerangoni adubo every political party is claiming ma using Chawna confidently claim Tauri Makoina quite the single largest party or Kani Buhaibo 40 plus Lakani Buhaibo 45 Hengani Buhaibo. So Mana Magi confidence the Unari election Mamang Matam de Unavangakani Adubo Mayam the Linariba notion common notion Habataragati coalition Gamma Lakani Kanamtana absolute majority Pangway Habagi Wapam si Amalera Banina pre-poll alliance to Rivagarigano Aduga post-poll alliance to Targati Huzigla Riba partner Mayamsi Amukana post-poll alliance the Lakato Ribra Habiti Hujik se Makoi Masel Gimata, Sugam Yana the Balena, Postwell Alliance, Makoi Miams, Amu Halakaturi Brahabi Matang, Sitakana Germany Matang CA was a Pramodini Devi. Similar pattern habitat. Amu Halakaturi Karigumba, Nasagi, 40 election Mamang Box City, pre-poll city, Akoi conference loose away there. We have to secure minimum of 40, more than 40 Mataxakoi Pangduinian. Atu Kariguma Pangta condition to the Nekone Postwell Alliance. Madu Salak Matanga Sai, blame Lakiba, Jahim. Marim Khai Helakpasida, common minimum program like Hitaba, even coalition government as a mumming power tone Gitabatumba, government issue the Tabak Paikaki Habi Langaki Wahum the Dihabiri, Adobo NPP market is clear, Dum Tambiri, issue Mayama, Togodo Mayam to Torotore, Spagi Matango, Civil tribe status Kimatango, EBI, Mayama border issue Kimatango, Mayams and the Paikatan Lere, one of them issue the Semak target so partners at the work any hacker. Absolute majority is BJP in a Panta target, the Hariba issuing Aduda. Partner same basi yaga to ribra issue the partner same go to ribra natraga masi compromise or same partner we have you often come at me. Objiki Mamangi Sargar da common minimum program Tamkide Habi Beniko Darkaliti common maximum do like common maximum program the Hana Hajeke BJP let government sida. Thoidola Madugi Darkata, Paitara Iba, Paikaliba, Sarkargi, Paring Sida, Thoidona Miamna, Yaning the Popot, Yo Yogdi, Haina Ikanje. The game Moji, NPP na Haibiri, Saigi, issue based, high. Issue based, Habasi, issue based, but not only issue based, value based politics. We are doing value based. I call value based, Taujeri Heba. Issue based the Bunati Heba. I do issue based or Adu Sangna Koina issue based Wakalonsi can be but Taragadi Nasi Chehi Marie Makai help Laeko Mangabu Padoreba. Shigi Manung partnership the Labiriba Mioi Marido Honorable Member Mangado Marido Mashigi Karigumba Cabinet sitting a Madanatraga Mipam Mamadakadi Karigumbam to much suggestion Zilebaki Oivasi Putok Pidabra Kana Bidabra Hogoktabra Yaina Agi stop to the Adum Paminaraga suggestion Sedum Lona Yaina School staff or Sudum Loring si meeting sini Sidakari Hapsige Kari Tausige Sports Nakari Arigi get together function Nakari Tawaka Mayam Sigi opinion si Pulap Puna Tambada why not Matam Kariki Habida Bano Adigi Poche and digging a Sai Koina Meitei Haina Koigi Madu Kainoga schedule traffic and on the list Yaw by Yaw the Page Prajamiam entirely the entire population the entire voter from A to Z ki population sina aya balai ragabu sigi demand si masana auto in a lakchagani heba ujiti yabo yawi yada besu yawi yaning ba yawi yaning ba na amahaini yaning da ban amamuhaini adu orago di amtang pula puna apun mo na amtang yaba gi pungdo ai khoi adum ngai patare matam da di thoidona BJP na masi hundo kani haiba wafam laite NPP na hekta madu da mag taurani haiba wasu laite adum lakchagani adu hujik si madu khara kitang khara yetna bagum bagi mammi di uiye khoin uje batati aduna su masi gi pot si hek paikhat pada khara luram gani yam pai NPP na madu gi soidana khoi madu da tawni haise aduna khoi di value based politics ne khoi na tawjeri ba si di issue based na ti adegi
सेंट्रल लीडर पार्टी की सेंट्रल लीडर खरगी कयाता नत्रगा मोइगी हुकुमदा नत्रगा मोइगी डिरेक्शनदा नत्रगा मोइगी वखललोंदा अखोइसिना फॉलोअर ओइना चटले हाइबेसे मसी पार्टी दोल खुदिंगना चटकनी अखोइनसु हाइगे याय शिलोंग मेघालय गिदा अदुम चटखरे हैना अखोइसु हाइगे दिन याय अदुगा लीडर पार्टी अमगी मागी मकोक थोंबा लुचिंगबा अमगी मदुगी पाइरी सरकार दुगी मदुगी मागी फॉलोअर ओइना माई वखललोंदा खरा परिंगदा दुम फॉलो तौजबा हाइबसे इट इज क्वाइट नेचुरल सिटी नेचुरली अदुम तौगनी कांग्रेस की सुदुम लैगनी सोनिया ओइगेरा आदिगी कनो ओइगेरा अखोई राहुल गांधी ओइगेरा अदुगा बीजेपी की सु लैगनी आदि इबुंगो होइगी सु अदुमक लैगनी अदुना असि लैगनी अदुगा करिगुम्बदा अदुगुम्बा लीडर गी वखललोंदा मतुंग इंदना डिसिसिव हाइना ngasa हाइबिरिदो यामना मसागी डिसीजन सि लौबो ngamde हाइरिमनेबा डिसिसिवली मदुगी लीडर दरकार लै हाइबनेबा अदुगी लीडर दु दरकार अदुगी लीडर दु यावबिबो ओइतारगदी सरकार दु लैबिरमेमनी इबुं होइसि लैरमेबा कोइ सरकार लैबिनरमेबा लैरिमनेबा डिसीजन लौबो ngamba हाइबनेबा करिगी खजितसु 10% तसु करिगी शेयर तोरमदबना अदु याम चाउबा रीजन सि अखोइ ngsai अतै मयाम चत्तबिदा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है पार्टी खुद मंगना याबा कॉमन ओइबा कोई एजेंडा खरा लेरम तारगदी मयाम से अमगा अमगा नुसिरम तो माल हुजिकती अमगा अमगा नुसिनदबगी मेन रीजन से कॉमन ग्राउंड अमा लेतबसिन ओइदुरसिन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन दा हाइरेक पवानी नो अदुगी ममांग दसु मयाम इंसिडेंट मयाम लेखरना राज्यसभा इलेक्शन मतम लोकसभा इलेक्शन मतम बाय इलेक्शन मतम लोइन इवन रिजाइन तोरने हाइबगी से थाजलपगी तानथोंनबो फाव यावरे अदुना कॉमन ग्राउंड अमा लेतबदगी अनि से रेस्पेक्ट तौनरतबसिन तौनरित्रिनी तौनरक्तबदी अदुगा अदुगी अदुरगदी अदु तारे हुजिक लेबे अलायंस से कंप्रोमाइज तौरग लेबे अलायंस ओइदुरसिन अरो सिगी अलायंस अमु रिपीट तौदुन मतुंग दसु सिगी अलायंस से रिपीट तौदबा याय ओके तौरोयन आई थाजे मरमदि अखोइना 40+ हाइग्रेबा 40+ सिदा अखोइना अमा अनि स्लीप तौरसु अमा अनि सि नानथोए न खल्लगसु 40+ नत्रगा 40 टारगेट नत्रगा 31 32 लाख मतमददी एब्सोल्यूट अदुम ओइरगदी कनाई मतेंग लौदरसु यारनी हाबको अदुना अदु टारगेट ने खोइन तौजरी सिदी अखोइ ऑर्गनाइजेशन याम कन्ना तौरी अदु 40+ हारक टारगेदी एनपीएफ एनपीपी कांग्रेस अरे अतोबा पार्टी म्यामसु लेरि अदु हाइरिबा मेजर पार्टी सिंगी मोइगी लेरिबो मापांगल से अंडरएस्टिमेट तौबो इन ओरद्रसन बीजेपी नो अंडरएस्टिमेट की वाला ओइदा अंडरएस्टिमेट तौबा हादुदी आर्थ दु याम फजररोय अदुना ओइ हाइबदी अखोइने एब्सोल्यूट टू ओइजरागदी मसाना बीजेपी हाक्त क्लियरली निफुगी मथक्तबु काबा तारगदी अखोइ काजरपदबु मोइदा अंडरएस्टिमेट तौब्रो तौबनते हाबदुदी अदुना अदुगी टारगेट तो अखोइ तौजरी अदुगा फंगनी हरसु खंजरी करिगुमदा स्लिप अमा अनिदा तौरगसु मदुगी पोस्ट पोल की मतंगदबदी चेंज अमा लाकपसु याय असिनिदा इन थमजनिंगिदी अदुना इशू बेस हाइसे भारतीय जनता पार्टी ने इशू बेस तौदे हना हाइबिगनो हाबा इशू बेस लौखते ना हाइबिगनो हाबा मरमदी एनपीपी घाक्तना इशू बेस सागी शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट चनबगी पोतु घाक्ता पुथोगा हेता यम कादौब नते हेबा कारोयबा तरादि हेना कारोयबा मि कनो दो मिखलदा काबा ngangphiroi haiba aduna इशू बेस हाइदु कमन मिनिमम प्रोग्राम दो हाइरिबा पोचे मतमदुदा एनपीपी की लेबिरिबा कनो दु ऑनरेबल मरीसी मतरग मंगासीना पुथोम याय हाइबानी सजेशन दो याय हाइबा डॉक्टर नरे खुदम ओइना पुथोक जगे सुका दबसे अदुमक मतममा कांग्रेस न पालिंगै श्री बोबी ऑनरेबल एक्स सीएम न पालिंगै अदुम यावरमी इ प्रोग्राम अदुम तौरमी अदुम मनुंग अदुम खन्नबा नैनबा यावी सीदी फिजिकली सु नत्रगा खोइना चिन्दसु पंगाइदा हाइनबादगी मु कइनोदसु मनुंगदसु पॉलिसी प्रोग्राम दसु दुम यानदबा प्रेम ची वाले वानबा को अदुना यारी मखै अखोइना एनपीपी सी अखोइगी हयिंग पोस्ट पोलदा यारी खैति अखोइ मसी तानथोकनबगी मसी तकथोकनबगी पॉलिसी दि लैजैबा ngambagam इसोर लैरि अदुमदि को खोइना मदुमदि हेक फलांग लेतुम थारे हाइबदी यादे अदुगा यारी खैदि हाइबसे अखोइ मैक्सिमम दे खोइ टारगेट तौरगा थम्बिएबा अखोइदगी ओइबा हाइबा भोमा सिमा इ थमजगे ओके कोई कांग्रेस की मतमदा कोई लेगिबा अलायंस है तारे मकोगी ममिंग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लोइनमक लेगिबा है तारे और एसपीएफ गवर्नमेंट है सेक्युलर प्रोग्रेसिव फ्रंट है लेगी माले कांग्रेस की ओइनदी अदना कांग्रेस को जिग हाइबिरी कांग्रेस यावदना लेंगाक सेमक पाइबसे कोई स्टेट मंगा मक्ता उत्तर प्रदेश ओइबे उत्तराखंड ओइबे पंजाब ओइबे मणिपुर ओइबे गोवा ओइबे यामना
तांग थोकनी हाबी वाफम दुनिया दुना कांग्रेस की दमक्तसु ngसागी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से कराई फाव मथौ ताबे केनो तो कांग्रेस यावना लेंगाक सेम यारो हाबी वाफम लेरे रुका कांग्रेस खतगी लाखपगी वाफम से याम कन्ना दि थमदे अदु बो सोयदनसु कॉन्फिडेंस दि मदुमा की दि दुम लेबिगनी पॉलिटिकल पार्टी खुदमक्सु लेरी है बतारे अदु तारगदि करिगुम इन केस पोस्ट पोल अलायंस लाइक तारगदि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से मरु ओइदियन लोबी के दोरिब्रा नत्रगा मसिगी इंपोर्टेंस से कमाय थंबे याय भूपेन कांग्रेस की सिना लाकदोरिबसी 2022 द नतना 2024 दबो ओके there will be a non-BJP government in the center by 2024. Matamduda Congress ki am chauraba leading role lorkani. Matamduda aikoi hojik lairiba Srimati Sonia Gandhi adagi Sri Rahul Gandhi amasung Madam Priyanka Gandhi hairiba aikoi leader ahum sina asui matik am chauraba role ama hojik te ga hona su lauri aduga masigi role sina maram oire hairaga state manga lakaduri basida Congress yauba sarkar mayam ama lak pagi matungda mukasu 2024 da maramdi 2022 da kanana bu Manipur ki parjana bu khalam ge Congress ki sarkar lakani haiba 1999 dagi 2004 buksi NDA ki government ni Prime Minister Sri Atal Bihari Vajpayee ni matam matu da 2002 da Congress na sarkar semi 2002 to 4 si center da BJP sarkar ni adubo sida Congress sarkar laira bhauda Congress ke chief minister laira bhauda coalition laira bhauda sida awaba tarangada ba aikoi gi ngasai gi 5th pay commission dagi 6th pay commission da on khibagi tanpham matam yoro bhauda Manipur gi madugum Congress ke chief minister ne yam saurba role am lau khiba planning commission chatna legi matam dagi prime minister finance minister unadana haibagi athadi 2002 da Manipur da Congress लाखो मतमदा सही अनि लेरगा भारत के ओना सेंटर द कांग्रेस लाखिबा हाइबडी UPA 1 अदमाइन तौदना 2022 दा मणिपुर दा कांग्रेस लाखो मतमदा कांग्रेस की गवर्नमेंट नत्रगा कांग्रेस की कोलिशन ओइगेरा अदुदी फ्यूचर विल डिसाइड अदुबु अदु लाखो मतम सिदा 2024 दा सुक्सोइ सोइदना कांग्रेस यावबा सरकार अमा भारत सरकार अमा लाकनीबा अदु ngasi yengbiyo अदुबो मणिपुर 2022 द कांग्रेस कमन मिनिमम प्रोग्राम से कमन मिनिमम प्रोग्राम यंग कोल्यूशन से असुके मतिक यामना दरकार ओए कमन मिनिमम प्रोग्राम से मरमदी तवरकदे से प्रिंसिपल पॉलिटिक्स ने वी रेस्पेक्ट मतम ममदा 2006 द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील तब मतमदा लेफ्ट पार्टी कांग्रेस तगी रिजाइन विड्रॉ तौगी सपोर्ट अदो सपोर्ट विड्रॉ तौर भोक्ता कोई दुम कंटिन्यू दुम तौकी हाइबगी आर्टडे कोई कमन मिनिमम प्रोग्राम हाइबसिदी हायंग सरकार से मतुंगदा मसाना दुम लाखसेगदो पोटने अदो लाखत्रब मतम सही मंगादि हजिकी लेरिबसिनदि लाखिद्रे दैट्स बिकॉज दिस इज नॉट अ कांग्रेस गवर्नमेंट ने कांग्रेस की गवर्नमेंट ओइरगदी कांग्रेस की कोलिशन ओइगेरा अदरवाइज ओइगेरा नॉन बीजेपी सरकार से मसे कोई लोइना बकना मसी मकने मरम दिंगासी बीजेपी सिदा भारत पुम थुगाइनाबा संविधान करमना थुगाई Manipur Legislative Assembly the vote of no convenience hangatpa matamda voting on division tawsi haibadi yakhidi voice vote tawraga aduga live proceeding to chatkide TV resu utkhide aduga maya media kanam khangandana madudu dum division tawdabida voting on division tawdabida adusu vote of no confidence ta voice vote tawraga dum lotion khiba marmain tawdana ngasi Manipur da aikhoi gi Manipuri Muslim gi damakta Congress sarkar na matamam da piramba 4% aikhoi 4% quota थाबक की मतंगदा मधु हजिक लेरिबा बीजेपी सरकार से लाख पीबदगी लौथोखरे अदुना अखोय कांग्रेस सरकार लागदी मदुगुम मयाम मखोयना तौरम अखोयना तौरमगा मखोयना थिंजनगिबा मयाम दो मधु अमुका हौना अखोय हजिक पिरकदीबा मणिपुर की अखोय की मणिपुरी मुस्लिम सिंगदा अदुगा लोइना यंगबियो कांग्रेस ना कईदौरमी मतमबदा असम कोर्ट मिजो कोर्ट पंजाब कोर्ट लोइना साइन तौरमी कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी राजीव गांधी अदुबो ngasi करी तौबताय नरेंद्र मोदी ना प्राइम मिनिस्टर ओइबदा नागा पीस टॉक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ने हायरगा लाउथोगा हौजिक फौबदा मधु करी हारिनो हायजे हाइबिददना लेरिबा मसुमाइना मसिदगी हेना चावबा अखोयगी नागा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बिट्रे तौबसे मसि अखोय कांग्रेस ति तौदेबा एट द सेम टाइम ngasi मैतेई गी दमक्ता एसटीपी गी दमक्ता कांग्रेस की प्राइम मिनिस्टर अनि इंदिरा गांधी मसु डॉक्टर मनमोहन सिंह लौबी खिबा मधुगुंबा एश्योरेंस मणिपुर गवर्नमेंट ने पिरखिबा चिठी दो ngasi फौबदा मणिपुर की बीजेपी की सरकार सिना हन्ददना लेरिबा अदगी हेंदोक्तना ngasi सु कांग्रेस की मतमदा मणिपुर की अखोगी MPS ऑफिसर मणिपुर पुलिस सर्विस ऑफिसर सिंह SP ओलमिजे ngasi डिस्ट्रिक्ट मणिपुर की मणिपुरी मचा इंडिजिनस पीपल मैटेई मचा मयाम SP ओय IPS ओइदबिदा IPS प्रमोशन फंगदबिदा MPS रैंक ता
adu kana gi mapande no haibda congress ki cabinet decision gi mapande gi neba adubu ngasi lairiba BJP sarkar asina MCS officer sing se ngasi Manipur da DC oiriba sing se IS officer sing neba MCS amatana DC oide bu kari gi no haibda cabinet decision am lobi ra irai lai na yaw je lo deba aduna khoi congress na hek lakhu matam da Manipur gi masa MCS officer sing se DC ohen gani ba maram de khoi MPS officer sing se SP ohelam ba at the same time ngasi congress na law na khom na tawgi ba gi covid lai khidaba sing लाख मरी मरी पीदब यादे हाइदना एक तसु यावरिबा मदो ngasi लिसिंग यांखै यांखै पिरनि हाइबा मणिपुर की कोविड त लैखिदब मियो से 1995 ने ऑन रिकॉर्ड रिपोर्टेड अद मोजे 50000 रुपीस से पीरगदी यामद्रबदा 9 करोड़ 97 लाख दरकार ताइ अदुना खोइना हंगदौरिबसे करिगुंबा एक तुगी मखादा आइखोगी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक तदी लाख मरी मरी पियोन हाइरि मधु लाख मरी मरी पिरमगदी स्टेट की एक सेक्टर दे अखोगी सरकार की बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अनिमक बीजेपी नि मखोइना पिरमगदबसे 70 करोड़ गुम 79 करोड़ गुमनेबा अरो 79 करोड़ से ngasi only 50000 rupees खक लैखिद्रबा मियोय दुगी नेक्स्ट किन दे पी नि हाइरबनिना अराउंड 9 करोड़ गुमबदी मोचंगनिबा 9 करोड़ and 97 lakhs but the question is करिगुम ngasi मणिपुर दा कोविड पॉजिटिव अमा ओइबा मी अमा तौ मतम दा फोन लाकदोसे मयाम अमनेबा कोविड पॉजिटिव ओइरे कराइदनु करिनो करमाइननो कना कना ट्रेसिंग तवी अदोइरो कोंडोन तौगदरब तौरोइदरब अदबो कोविड न सीखरब मी सिंगदुगी कोविड डेथ सर्टिफिकेट से कोविड न नाउ द क्वेश्चन इज कोविड हजिक लाइरिब गवर्नमेंट से हयम सित ngaire कोरो कंदक लापदगी मणिपुर की मिनिस्टर पावर अमत लेररोइबा अदुना मदु लाक्ट्रिंगाइ सिदा ngasi mak hayeng mak by tonight itself अखोई की डीसी सिंग द चीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हाइबियोबा कोविड तो सीखरीब मी 1995 की इमुंग सिंगदो मदुद फोन तौबियोबा अदुग नोय कोविड डेथ सर्टिफिकेट पिथोकपियोबा मोय मोय की व्हाट्सएप त थाबियोबा ऑनलाइन मरम दजि ओबीसी एससी की सर्टिफिकेट लोइना डिजिटल ऑनलाइन नेबा मरवाइ तो ऑनलाइन थाबिरगा मोय की रुपीस 50000 सिसु फोन तौबिरो हंगन बियोबा डीसी सिंगदुदा नोय की 50000 रुपीस तो अदु थारकनबा क्रेडिट तौरकनबा नोय की बैंक अकाउंट पिरोओना अदुग चीफ मिनिस्टर ओइरिंगाइ सिदा कोरो कंदक लाक्ट्रिंग नाइसगी ममांग सिदा मसिगी थाबक लोशन बिरमोबा ओके अदु लोशन बदो ngамमगदि लाइबक फैबा ngамद्रगदि अखोइ मथंगि सरकार अखोइ कांग्रेस नमुक तहबि फिल्म द लाकनी ओके अदु कांग्रेस ना तौगदब वाफम सु मैम थंबिरी अदु हाइरि बसी ममांगी 2017 दा कांग्रेस ना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ने 28 नि बीजेपी ना 21 ने कांग्रेस ना ओनली अहुम खतगी हेल्प ने मथौ ताग्रेजे अहुम हेक यौरम मथम द कुंठा मातु सुरे लेंगा सेमो यारमने दु अहुम भावबा फंगबंगम गिदे हाइगद्रा खोमबंगम गिदे अलायंस पार्टनर लौबंगम गिदे अदुना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और भावबद ngam गिदरे तो हुजिक्ति मी मयाम मा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और मदगी पाइथोकी मसिंग सु याम होग्रे अदुना कांग्रेस की फिल्म से अदुम खरा अदुम लून ले हेब तारे अदुना लेहुरी मयाम से सोइना माइ पालक तारगसु सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मा औरत तारगदी ngасai सिंगल लार्जेस्ट और भावबद लेंगा सेमो होग्रे हुजि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी औरत कांदा करम आइना कांग्रेस आवलेंगा आम लाकदोइन जिन मतम मद करमाइन तौदना अखोइगी VP सिंह अदुदगी IK गुजराल चंद्रशेखर ओके मखोजे क्रमाई तो भारत की प्राइम मिनिस्टर ओइखिकेब अदुन कांग्रेस हाइबसी इंडिपेंडेंट MLA अमख काबा मधुकोदा झारखंड की इंडिपेंडेंट MLA अमख मधुकोदा ना झारखंड की चीफ मिनिस्टर ओइबा कोलुशन दि लाइरदना अदुना क्रमाइन चीफ मिनिस्टर ओइगनी हाइबे की स्ट्रेटजी सिटी तोंगालेब ओके नाउ द क्वेश्चन इज कांग्रेस सिना मणिपुर की दमन क्याम खनबगी सांगसे येंबियोबा अखोई पार्टी हाई कमांड लई अदुबु पार्टी हाई कमांड लई रबोबदा पार्टी की ओके अदुना तोंगान बम थमग्रगा अखोई की मतम दनेबा असेंबली सेगमेंट तरेत तगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक लौथोइसे ngasi di अखोइना करी हाइरी एक से रिपील तौगदबनी अदुग एक से रिपील तौद्रिभौबदी इदप द इमीडिएट रिमूवल तौगदबनी हाइरीबा अदु अखोइना थमजनिंगली बसिदी कांग्रेस ना like minded parties mayam ama leiri other than BJP anyone can be our friends maram dekho ngasi bharat kandaba yadi manipur kandaba yadi karigumba BJP ge lengak sina sum continue tawraba adu waragati ngasi BET genjit hairiba maming piriba international airport se BET genjit maming bulok thokraga private company leiga doribudun maming ama thonjlak pa yaiba madu dedi drug la ron bagi phium jir karida mulani okay that is the whole point masi ke sarkar is continue toroba manipur university जो प्राइवेटाइज तौर पे मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम प्राइवेटाइज के गवर्नमेंट कंटिन्यू तौता रे मदुगी consequences से याम फजरो हैव हम दुनी अदु सिगी गवर्नमेंट से NPPC योर बनिना मतलब द पुले लोरे ओनली फाइनल कमेंट हैव तारे ओजा नुरुल द लाचनी से
post poll alliance ki why post poll alliance is important to NPP ki damata post poll alliance ke damata maru oibna one liner one thambiram हम कतंग रिप्लाई बिरमगे ममांगे कांग्रेस गवर्नमेंट मतम द 4% मैतई पंगन के रिजर्वेशन थमा में आइबे से कंप्लीट बोगस ने नन एजुकेटिव ऑर्डर मखक पास तरो मने एक ओन बिरम मगदी एनी लाकदब पालकदब सरकार पुन मंगनसु ककपंग मोइदो बने अदबो मैतई पंगन हारिबा फुरुप असे ओनली वोट बैंक पॉलिटिक्स की ओइना सीजन अब से मदि हम लान गने अदुगा नसाई पोस्ट पोल अलायंस की दमकता एखोई मतम द राइट टाइम द डिसीजन लोग दरसे करिगनो आर देखो इशू मखै इन ngasai पंजे के इशू खरा अदु तनते इशू म्याम यावरी हाइरिबे इशूस मखै से एखो एड्रेस तोबा ngamgadoba अदर पार्टीज सिंग अदुगा एखो डेफिनेटली हाइरिबे मतम द डिसीजन लोग कने एखो नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट के सीनियर लीडर्स मखैना ऑल राइट ओके ओजा प्रमोदनी पोस्ट पोल अलायंस बीजेपी के दमकता मरु ओइदेना लोबी यारबरा कमाय थंबिनिंग अखोई की टारगेट तो लेरगदी मरु ओइदे अदुगा सेंगदोक चनिंगबा अमगा लेरिबा ngasai तेंतना थबिरोजा की नोटिफिकेशन दा अखोई contractual basis ता लोइना मा इबुंगोना हाबिहिबदो लोइना थोअगा इवन फाइनेंस डिपार्टमेंट फावबा यौरमदे खंगहलमदे का हाइबगी अमा लेबदो गवर्नमेंट की पॉलिसी मैटर खरसु लेगनी को मान इलेक्शन नक्सल लगबनीना आदि कोर्ट ऑफ कंडक्ट हाइबा ममीगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लाकदोरमनीना को पॉलिसी खरा तौरम याय दुदा कोइना मो हाइनिंगी कांग्रेस तो मतमदु कैंडल का थालगा एनमी कार्ड का इशू तौघिए आई हेक इमौ नुपी का से लौवेबा आई कैंडल मखोंग द लेपचादना का लेगिएबको अन सुम मयाम सिदी contract लौरे why not regular basis ओइद्रिनो काइसिदी पुहाई हाइबिरु रनु सि हुजिकती पॉलिसी मैटर अमा लाकनगनी मागी अदुगा तसेना अखोइगी स्टैंडी अखोई से 40 प्लस टारगेट तवी वैली द 30 प्लस नि अदुगा चिंग दा अखोई तारा दे हेनगनी हेन खली अमा अनि स्लीप तौखिबा ओइरगसु स्टिल अखोई से दम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओइगनी अखोई अमुक हन अखोई सरकार दा हलकनी अमुक हन मियाम की सेवा तौगनी असोल अना प्रजा की छात्र की तौगनी ओके बीजेपी की ओइना प्री अमदि पोस्ट अलायंस अनि मकी वाहन थो याम चाउना लेती हैबनी बीजेपी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दम लाखबगी कांग्रेस की ओइना प्री और पोस्ट अलायंस व्हिच वन इज मोर इंपोर्टेंट टू यू फाइनल कमेंट मणिपुर कंदब यादे मणिपुर की मैतई मणिपुर के नागा मणिपुर की मणिपुर की पांगन मैम से अखोई इंडिजिनियस से बीजेपी सिने हेक लैरबा 2027 दा अखोई सु हिंदी गांगा अनि मणिपुर सिदा मरम मदुदनी ngasi मणिपुर दा मैतई लोन मणिपुर दा इंडिजिनियस की दमता प्री और पोस्ट let there be anything कांग्रेस याउदना 2024 दा सरकार सेमो सेंटर दा कांग्रेस याउदना स्टेट मंगा से सरकार सेमो को सोय ला ओके स्टेट मंगा मक्ता कांग्रेस याउदना लेंगा सेमो अदुगा एनपीपी की ओनसु पोस्ट पोल अलायंस लाकप तारगदी इवन कोई एनपीपी ना ख्वाइदगी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ओइनी हरेबनी इवन मधु कोई क्लियर मेजॉरिटी और पसु याय हरेबनी अरिगमेंट केस और तारगसु पोस्ट पोल अलायंस लाक तारगदी मधुदा इशू द कॉमन ओइनी याना पार्टी सिंगा लाइक मांडे पार्टी सिंगा पोस्ट पोल अलायंस लाकप या हैबगी वहम सिंग थंबिरी अदुना तसेंगना मणिपुर की बेनिफिट के दमकता मणिपुर की मियाम की बेनिफिट के दमकता हारिबा पोल के पार्टी सिंगना थबुक तरुकबा सोयदन ओइसु हैबगी नोसे दंगसी की मनु हुनगे थरमसी मातांग चावल सिंजरगे ngasi थरमसी दा ओजा नुरुल ओजा प्रमोदिनी अमदी ओजा भूपेंद्र लेंबिर तो थरमसी बथवा पिखेबा अमदी मपुम फान के दमकता ओजा हम पोरो बिस्ता मुखना था चपोंडक चरी अप्रिशिएट योर जॉइनिंग मसने ngasi की मनु हुनगे थरम ngasi की एरिसन से करम तो बिबगे को तखान पे आगने कोई मेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur दा join to biraka comment amadi feedback thabir pe agani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjai.